morning. Good morning. আজি মই বেষ্টেজ লাভ জাৰ্নি অলপ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব মন আছে মই বেষ্টেজ জইন কৰি না এতিয়া 1 সাল আদায় আছে আমি বেষ্টেজ জইন কৰাটো মই টাৰ্গেট প্ল্যান কৰি না জইন কৰালা নহয় আমি সাপ্লিমেন্টস খাই না মই লা গাঁও পাল কোৱা নিকি মই জইন কৰি না আহা আছে মই জইন কৰি না 4-5 months pichiti moi janiche moi appliance kamra moise car farm pabo income pi pabo house farm pi pabo inga endless earning ase koyena ami etu jania pichiti ami target rakhiche na moi kam pura pichiti excel noha yedi ami car achieve kori loise ami december last year december week was sport loi loise aro itia Isor ke pichi thanks diya ase appliance aro downline sob ke pichi thanks diya ase aro amila first check to 366 rupees aise itia amila income to 1,40,000 aise itia amila target to alag ase amila target to ami 1 lakh nohoy na amila 300 moi nishna achieve korbo niki moi applican team kurigena age jabo aro sob manu achieve kuri lobo koigena itula target rakhe ase itula bapna rakhe ase itula hesab ti ami kan sob team kurigena miligena sob manu moi nishina achieve kuribole dibo koigena bapna kore ase thank you